Mayam ko naman, konjel na khngminasi. Licypriya kangujam. Licypriya kangujam. Licypriya kangujam. Inalay pa kamay pagna. Inalay pa kamay pagna. Inalay pa kamay pagna. Mulai view. Come the Licypriya kangujam. Licypriya kangujam. Licypriya kangujam. Inalay pa kamay pagna. Inalay pa kamay pagna. Inalay pa kamay pagna. Langsung direksi nasilay para bakong pansinan. Inalay pa kamay pagna magkasakta pero kibakalin limit niya mamangga ako'y saktam ako'y yaw ako'y pumusirol kaya bumayat sayang na maritsong nasakta pero malawa. Ilang punumakiamat ka nga itong pununan itawan sa kumala parangan diri di Licypriya kangujam. Langsung direksi Licypriya kangujam. Like for mo? Miyamna. Presiden lamjing diraga amutan miyam ngalai domag paodam nangil muslim nangil diraga amutan manusia presiden lamjing sekretari anina rizimat mahak paodam nangil diri Hujing mat Mayra Association gi I yam harawi agi mayam agi family members nung ako'y pupu ubok ako'y nene nung kaka ko manaba agi sister nung brother nung manaba may je yam tina harawi adugu yam tina kapning mariyawi ko sum yam tina nostalgic choy banina aduga ako'y manipur da halik choy ba violence communal violence se yam thina nuai te ha dare swana mi mya mangang sing singai je yam thina nuai te kappa yawi social media ha da video nunga photo nunga yeng ba thagalak pa je ai yeng ba ngamde kappa yawi adudo ai sum hani ki akhoi angang ngai peace pami akhoi justice pami minung sige bagi akhoi gi yung chak ki ba khot ki ba kari nungi akhoi justice pami I fight tawgani akhoi justice phangribo akhoi peace phangribo I asing magi akhoi maitin gay support tawgi akhoi gi ai kuki maramda yam bihar roge kayino ha kan moina hai ba demand ne je impossible ngatane su ore da demand ngatane I support tawde I am moyam pamde adugi akhoi je peace pami justice pami miyam aduga ai Himalaya bak manipur akhoi maite je kannaba ai fight tawgini akhoi success oijibo ai mission je achieve tawjibo aduga miyam ai so mai climate activism la hore ja
I angang American quick manipur high tare I manipur the pulak paje basikung the pulak paje igimalai bakta which am unu panbino am java java for 9 mountains like surround the torka learning atmosphere the torka am rich biodiversity neko adubu haji climate change tholaga haji miyamna kuki hoina deforestation yung tawbaje massive deforestation to plant the poppy drug plant si climate change loi tholi am thina pamde adudo ai akoi hajiki rich biodiversity hotspots se akoi hajik climate hotspots namu onto create unung leibado hajik lai akoi beautiful mountain akoi do hajik loi that ore am thinu ai si climate change se loi tholi ne aduga ai chahi mari rana ai bhubaneswar odisha dana ai schooling gi hatare school tamna ba ai adu da grow up tawi ai gi adu matam da ai hawli kan da bhubaneswar odisha dana ai cyclone Titli 2018 the face tawi adu ga mu cyclone Fani 2019 the face tawi adu only cyclones the it was 2 years mai da ta lai de microphone mai da ta hello okay mic check yeah adu doina cyclone ani aina face to bodo ai amang wori kam 2018 to 2019 da odisha da yam tina nuai ta ba phawi kai gi no ha kan da ai gi met ki mamang na aina yam amang sida yam ne ngai je mu ki imam ba yam siba yawi mo yum no akoi gi hajik lai ba yum nung je yam tek pa khot pa yawi unung ga loi ta da na khot da na cyclone do yam tina sathi ga jani adu gi cyclone to bagi lo ga 2019 da na ai Delhi da mu ai lai ba haure na leadership to ba matung da ai amuk ai high air pollution crisis winter da mo face ta wi amuk heat wave crisis ta gi yam tina saba da koi summers da mo yam tina intense to heat wave crisis ai na mo face ta wi adu ma'am ai na so mai gi childhood life ai ang America da pitu pi ka da ina sinung climate change nung ai na face work baja I know I want ma'am thoughts no questions no like ko ki si kamai na tawraga tawrai no I know si angang gi mama papa si na kai gi no je ai na ai gi uza ngai da hangi ko ai gi uza na hai sinung je oi climate change se gi loi tholai nga then most of them are caused by climate change global warming issues de gi aduga ai na hangi gi climate change kai no ai na kai to be age ai kai action lo be age ai si akoi prithvi ji kan ba ngam na ba khoi angang si ba mi si ba yung nu pi ba ai kamai na kan be age stop to be age ren hangi ko mo na hai u thau akoi gi sta plastic nu garbage no khoi waste nu ja khoi yung gi adu do khun to u akoi phajana proper waste materials ne do khoi dustbin nu do hun to u akoi single use plastic to amutang khatang season abya plastic to yung na season agano hare ko oi na to mayon harag po cha ina lot tawi ko ina ngam mada toraga na ai na social media har kan na Facebook ya Twitter ya Instagram na ai phone na ai na thagalik videos na photos na ina to ba khot ka do adu na mi miyam ai khot pa hore aduga ai na program nung da am invite to ba hore aduga na ai na kina ai na 3 main demands like koi government da koi gi loi prithvi gi leaders like da first akoi climate education climate ki like da subject na subject ama gi manung yaw da bi da subject na ma happen ba ma da karta na loi government like ta wi ko aduga na climate education de na tor kan na aina chithi miyam akoi gi Indian government Rajasthan na Gujarat government hai tare moina na climate education lag amagi mukhai phe na haji climate education subject na akoi gi schools na da tamba haure ayam thina nungai ti akoi gi governments ne je akoi gi wajita agi wata gi climate education the subject na ta hali je adu khatang na tabi da US America ho Europe ho countries ne je koi climate education tamba haure ayam harawi siu majai every country in the world not only America da akoi gi Rajasthan Gujarat khatang na tabi da Manipur khatang na tabi da every place every country in the world je pami
I second demand climate change law ma pass the climate change law leaders pass order carbon emissions may control the third third school students every year maximum 10 tree plant see India students every year 10 trees plant 3.5 billion trees plant see a big difference make request school students smana high tabiu khotbiu utara manipur manipur big difference environment yes or no? Yes! Yes! Nothing. Adults nothing. Angang. Yes or no? Sudah ketemu kita? Yes or no? Yes! Taram ready kayo daw ba? Hoy, tahu ko. Utara tahu ko siya ikutingi. Adi mathang ay na Parliament House of India India ki Delhi dana Parliament House of India dana and every Friday every week Friday dana ay na protest week ko kya koi climate change agi hadi khatam 3 main demands to tauna ba koi leaders nung na ay na protest week ko every Friday da adi mathang media nung na account pa hawe interview to ba hawe ado na wo anong na joy program am invite wi handak chahi ja ay na Dubai the UAE United Arab Emirates United Nations Climate Conference na COP28 had a conference am seen a maru oiba akhoi meetings no programs no conference in tobinaga na oi akhoi future ja moina semine akhoi moina decide to wine ki akhoi future je phagadra pharoidro adu mana moina decide to wine je koi future je adu to aina na I get demands so in high ko koi world leaders ngai da thing na bangai da adubu moi laude I am tina sounding khale ko adugi numit akoi last day gi numit na I na high level achoba session amada na mina ma ngai kan na moi na ma haira kani adubu to thura ka di atupa ma to thura kani ngang ma di high ga na mo da beautiful speeches piraga to thura ko di ma to thura kani akoi na high ba di am ka inde I'm just coming up to na. And I get banner poster to pare, play card to pare, station as stage. I show up to the one and I got a chunjala, just stop there. I do my and I get message to quick has it action lower tie the card tie and high call. Maru oi, taking high got a cop to the eight chapel UN programs in a quick future to decide the win agent. And when I do out the deep, a whole no she be I. I will have it see the Hajik am suffer nung tawai je mungkin a worst of halak tuine adu future ja koi human ja koi end to ba adu doi pam ja koi yang sing koi basic rights clean air to breathe koi sing thak na ba basic rights koi so hon ba ya apawa air breathe to ba adu koi apawa healthy and clean planet the lift to ba koi basic rights in high ko koi si basic rights khang ba ma darkar tai adu mathang na adu patam da na protest oi kan da cop akoi UN ki program fail oi grabane adu one day extend ma toi ko adu no metal ocean grabane adu one day extend to ko akoi governmental leaders akoi COP28 UN program adu mathang na akoi na protest to ba ragana adu next day da na change ma kure ai mission da pura successful ore kai gi da ha kan da na moina na adopt ma toi ko ai na end fossil fuel akoi gi petrol diesel season ai ja quick climate ya tina tuan berjana me adu do I just stop the mini ko quick petrol diesel coal oil and gas gas na da bidana akoi scientists no experts no solution speak ko akoi environment sustainable oi baja kai har kanda koi ki renewable clean energies ha tare koi solar gumba wind power gumba koi government ta khaladi akoi ki temperature ja below 1.5 degrees Celsius ta lehanna bane ene tawje adu domin adopt wi ka akoi ki hana akoi petrol diesel ja
खत्म ओनी जा लुशन जा मोइना पंदे को मोइना हारी कांदा ड्राफ्ट मोइना तथुरा कांदा अदुगी लेना साउंडगा तोइदा अदुगी नेक्स्ट डे दना मोइना हारे मोइ तौगनी दो अखोगी यूएन गी याम hundreds of countries ता nearly 200 countries ता को यूएन गी पार्ट ले यावदा मोइना लोई प्रॉमिस तवे को कि अखोई जे fossil fuels ने एंड तौगरानी अखोई पेट्रोल डीजल एंड तौगरानी अदो मोइ रिन्यूएबल एनर्जी से डबल तौना 2030 तगी मोइ तौरनी अदो 2060 तगी अखोई पेट्रोल डीजल जे खत्म तौरनी अदुगा ना मैं अखोई मणिपुर की हजी वायलेंस तुम तौरिबा खोलिबा जा आइना ना अखोई अमेरिका अखोई लीडर्स अचोबा लीडर्स तना आइना उनर कांदा आइ कांदा आइ तुम हाई को आइ मणिपुर जे सुना मी मैम सी अगांग मैम हाट का कोट पतवी अदुगा हजी को मोइ युम दगी हलक्ती मोइ की डेड बॉडीज मैम लाई खोली याकिना साथीबा वायलेंस हजी कन्ना तौरी मैम नुआइते खोते ए तुम हाई को अखोई हजी की रियल सिचुएशन जा अदुगा मोइ अदुम ताबी मोइ जो पीस की जा कन्ना प्रे तौरी अखोई की जे अदु खतम नत बिदाई की कॉन्फ्रेंस तुम इवेंट्स तुम द जो आया तुम हाई को तौरी मीडिया के दजु की अखोई की मणिपुर द के हुई जे की नुना कमाना सुना डिफॉरेस्टेशन तो अगर क्लाइमेट चेंज का मरी तो नहीं दा कोई ना ऊ का चलाती कोई क्या क्लाइमेट चेंज वाटर स्कार्सिटी इसी फंग दे ना अदु नो ऐना ड्राउट्स नो कोई इसी नो कंजन बा खोपा अदु नो ऐना लोई पादी अदु मोई की ताबी मोई ना जुम ऐना इंटरव्यू तो कांदा की पैनल नो आई कॉन्फ्रेंस नो आई लोई हाई बयाऊ अदुगो म्यामैना आई हाइबिरकिको आई जा तुम एवरी टाइम ना आई मणिपुर की जा आई हाइब ngамदे कइगिनो हा खांदा यूएन की कॉन्फ्रेंस जा ग्लोबल इश्यूज होइको प्रॉब्लम्स जा मखन याम लेको अदुगो मणिपुर की जा आई तुम बेस्ट ट्राई तो वीकी आई खुदों जाबा अमेक द चांस पंगा दा मणिपुर के तुम हाइको अदुगो आई एवरी टाइम हाइब ngамदे कइगिनो टॉपिक जा मानदबनिना स्वाना अखोइ जे अखोई की क्लाइमेट चेंज की सुम अखोई की फॉसिल फ्यूल्स आई हाज एंड तो बजा अदुगा आई मणिपुर की हाइजल अदी याद करना अदुगी म्याम जी अंडरस्टैंड तो भी अदुगु आई तो मैं की चांस फॉर कांदा आई तो हाई खोली आई हत्ता मुझे की यूएन दो जो प्रोग्राम दा आई लो मीडिया दा हाई की स्पीच दा हाई इंटरव्यू दा हाई आई लीडर्स नो अचोबा यूएन की ह्यूमन राइट्स की उनर कान आई हाई अदुगु मोय जे हाजी अखोई मणिपुर करना बा आई हाई को मोय अखोई पीस फंगना बा कोई जस्टिस फंगना बा अदुमाइना मोय तुम मोय की तवे आबा मोय तोरकनी हाई अखोई मणिपुर की वायलेंस स्टॉप तौना बा लीडर्स नु वा ngamna ना बा मोय अदुम तवी अदुमाइना आई अदु कॉन्फ्रेंस हे खलाबा ना डेट 13 डेट 12 तो हलक पने को अखोई दिल्ली दा अदु लोरका आई वन डी स्कूल का अरे 14 दा दी मतलब 15 दा आई मिया मणिपुर ना थोले मैम दोना बा अखोई की मणिपुर की आइना हंदा मणिपुर थोले जे मैम दोना बने अखोई की सुम डिस्प्लेस्ड अंगांग सिंगो रेफ्यूजी कैंप से लेंगे दो आई उन्ना बा लापने आई अखोई की दिल्ली दगी ना कितंग ना हेल्प मतिंग पांगबा कितंग आई की साइड दगी खरा सानापोट कुंबा खरा पुबिरे मोय की सुम खरा सुम हराव ना बा अतंग की हराव छु आई मोय की स्माइल आई याम किना बिग you know, I only am kind of big mean tawi. I only am kind of mean tawi. Mo na kitang smile tawi la jo. Mo gi ma am sibi yawi na na. Kind of nungai se. Ay kapag yawi. Ado do ay sumoy kitang haraw na ba ay sumoy gi best ay purak pa ne. Ado ga ay Manipur da tholay je ay amaga reason noy. Ay lampen pa talak pa ne. Lampen pat ying na ba kayo ha kada years lagi na lampen pat lake cha akhoi lake cha siragalar ne dry rak kanga adu sibada haji akhoi government akhoi honorable chief minister and Biren Singh Manipur government hoina hajik na mo na yam mo efforts to myam tawi ko put tawi akhoi lake kumba ja environment kumba kan na ba ja khoi nature kumba biodiversity kumba wetlands kumba rivers kumba kan ma ja yam thina hara bhi adu kumba to baje adu ka isla yeng ma lak pani ti moi kamana tawri ge ai social media nu le khagat pa khot pa do ai yeng ba do ai ya hara bhi mo na adu kumba efforts tawi adu bu mo na tu man efforts akhoi la put tawi ba environment chi world bi da yam thina big example ho be akhoi prithvi puna nakka akhoi gi biodiversity kamana kan ge ja akhoi gi malabak Manipur na kamana tawri de na big
shining example oiko adubu adumana kuina kui government adumana akui environment kannaba huna baja adumana kui manipur violence sum si miyamsi ba khotpa kannaba adu si violence end tawnaba huna di yam thina haraugani aduge request tawji ta kui government of India government of Manipur yam thina kui best effort put to si violence end tawnaba I pray for peace and peace to pray tawi kui yana kungi my parents na baba sipet tawa I stop to haningi aduga minung siba khotpa minung mimya